apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga itakala ang Renato. Anyat orasan? Ang itasal ka, iti ka na. Bakit? Apay nga itakala ang kunak. Sa dino manen tinapnapanam. Nakijaming lang si Kamot. Saan asyak tululbudam, Renato? Saan nga gululbud? Ipagpagakitipod na. Ala, itad mo nga roden kanyak tinapasadaam. Wala na. Basiti, pasahero sita. Ay nawaw, tagulbud manan. Nakitak nga ado tinakapila igay paradaan itay. Ita, ibagamkit di nga awan ti pasahero? Nukayat mo di sikat pasada yung ton bigat. Anya? Mari Gina, bigbigat ngam kasta tilangam. Di mo ibaga nga awan manantiin nyawat ti asawam kan ka. Ay, naalalam mare. Masurunak launay iti asawak. Kanayon na nga irason nga awan ti pasahero, iso nga awan ti napasadaan na. Ay sos, paliiwam ti asawam, mare. Nakitak ngamin nga dakadwa na ijay ili idi na minsan ka. Ha? Maamwak lang nga dar aramidan da dya Renato. Talagang agsungbat kanyak. Kinapudno na, mare. Napitsurak ida. Oh, atoy Kita anaimbag no asino ti kadwana. Oh. Isumat lagayam nga awan ti mapaspasadaan na. Sa balimat gayam tar aramidan na. Sige mare, isend mo man day taaladawan kanyak mare da. Amuhun no anya ti aramidat iti daytoy aladawan ni Renato ken ti babae na. Ha? Ti kuna na siguro kadyak maamon ti kalukwan na. Kita iklaan no maaramid na pa'y tagbabae. Nanay. Na. Apay akas tati katawam, Gina, anak ko. Na. Kaklaad na nakas amang panggapam. Talagang addananang. Tangay babaero ti asawa. Pagkwarta akit diya. Anya ti kayat mo asawa. Kitain nyo daytoy aladawan nanang. Ay, nawaw. Dari na to kan Jessa at taga-kabangibang a barangay ti adda iti dahi aladawan. Agarami dak iti dami a Facebook account ko nanang. Inton kwan, isend ko tiladawan da iti babae na saak dumawat iti kwarta. Anya? I-blackmail ko idaadwa nanang. Tamakita daman. Ay, unay kan anak ko. Kayat mo asawan, pagkwarta amday ta aladawan. Ay, talaga akas ti planok nanang. Di ibagbagakin ni Renato ti planok Saan asyak ti lukluk kun day dya Renato? Ta talaga pagbabawyan na kunak lang arudan. Ay, nawawa. Sino nga ito nag-message sa request? Kin, anya nga ito iladawan nga insend na. Diyan mo makita tawan load ko. Adaman ang message na. Basak man. Mangisend ka iti kwarta iti daytoy GCash account. Tano saan? Isend ko dagiti aladawan iti asawam. Sino nga daytoy nag-chat?
Apay kasta tilangam si Karenato. Kasta unay tilingot mo. Kwa. Apay. Jay, kwa, bakit? Jay. Anda ka di parikot. Ay, kwa. Ay, ang mga no dapay load mo dita. Makihatspatak man. Tadala na pataga kita. Ada. Malang, mabitla ang taiyon ko ti hotspot ko. Ay, nawaw. Ladawan ni mat kinedya sa Tencent na. Sino nga tada ito yung tao? Kung sa dino tinangalaan natin da ito yung ladawan. Daman ang chatan. No saan mo nga isinti kwarta? Iti asawam ti pangisindakon ka na gitoy. Ay sos, makaungit. Ay agreply ako na. Narigatin mo isin na ka ni Gina. Iba nga orayin na biit ta ipasin ko ijilay. Awan mo't nga min Gcash account ko. Aday ta, isin kon. Ay, Renato, mangal daw tayo. Nakaita sa aran, ti asawam. Ay, kwa, sa anak pa yung mga nanang, da napatag papanak. Ha? Kwa, nag-text nga ni tatang, at da ka nun napatag nga ibaga na. Ay, kasta ka day. Ala, mapan ka nga ruday. Ang mga no importante ti ibaga na. Ibat dyan kan tulaan, iti ka na. Anya ti masapul mo rin nataw. Imay ka magditi balay. Ang mga no dapat extra kwartayo tatang. Ananwam. Kuha nga min, iparipir ko ti tricycle ko. Manaw ti ka sa pulam. 10,000 ko matatang. Ay nawaw! Ay nagdakil mo time. Ala na, pang siyo ta pautangan tak. Bayadak mit laang. Ay, surusuruan nga min ti mang repair iti tricycle mo Tapno saan ka nga guest house. Komplikado nga rin ti dadal na tatang. Diyak kabalan a repairod. Paglangan ta na isin kun ti kwarta. Ay, jak mo no sino ti akin ko ti dayja Gcash account. Samot nga parang ti buuan agan na. Kasaritak ko man itinalapat na ko. Sino ti nakapila, pare Renato? Tinapatag na isin kon. Agtalanamot siguro tanaitad kon ti kayat na. Apay ngay adi naksungbatan. Pare Renato! Uy, mangmangag na ka Si kamot, maridang. Ay, nawaw. Itay pa'y agsasawak. Ha? Ngam kaslawan matimang manggag mo. Ay, pasensya kan maray. Adala na unag apang panunutak kahit. Ay, isi ka ka di, tinakapila? Wine. Lumugan kan. Tay tulod kayo ti papa na maray. Naimbag man, tanalagip mo ti agpasada. Kasapulak ngamin ti kwarta. Oh, makita yun, nanang. Insend adagos ni Renato ti kwarta. Naimbag laangan. Tada Gcash account ti gahiyom ko. Ay, naikan, anak ko. Nagsaya atan ti kastoy, nanang. Saan akong amarigatan dumawat iti kwarta kin ni Renato. Kan, mabayad akong ti tuition dagiti ubeng. Hayad damot laangan igatang ko iti naimas abalon da. Wais ka talaga, anak ko. Ay nawaw, sigod mo't nanang. Imbes makiap-apa ak iti asawa ak, pagkwarta ak laangan ti kalukwan na. Ang kasanungay numaabuan na, asi kagayam ti kacachat na dumawdawat iti kwarta. Uray maamuan na, nanang. Sigurado nga agbutang matlang. Ngamin nadagsan ti basol na kanya. Ken sigurado amabainday jay ama ipabarangay. Umayak man, Maridang. Sige. Agtugaw ka pa'y, Marigina. Agyaman ak, Maray. Anyat masapul mo, Wah, agpadalusak ko maiti ko, Maray. Ay, nawaw. Katno di mo kayak di agpadalus iti ko. Tako nam agastos lang, dayta. Saan itan, Maray? Agda pagbayad ko. Ay, nawaw. Sagsasangari bumot dagita, Maray. Ay, sa dino nga'y tinangalaam iti kwarta. Siyempre,
Wais tayo, Maray. Anyat kayat mo asawan, Mare? Inusar ko tila dawan nga insend mo kanyak, Mare. Isaw ti pagkwarkwarta kita. Ha? Saan ka amawatan Simple lang, Mare. Adda ti dami account nga inaramid ko. Idi kwan, insend ko iti asawak tila dawan dak iti babae na. Kalpasan na, binutbuteng ko ida. Ano di na itad ti kwarta daw dawatak. Isend ko day di aladawan iti asawa da. Anya? Dagos mat anang isend iti kwarta ti loko. Mayat mo't day taan na panunot mo Mare. So asika, no agbababae nila kay mo, pagkwartaam kit di ti kalukwan na, Mare. Agruam ti kasta klase ti tattao. Narabyan kamit manan, Renato. Nag-overtime ka nagpasada pa kayo. Kastaya. At ang amin dadal ti tricycle tayo. Iso ang masapol nga, gurno nga. Tapno, may pa-repair ko adagos. Pagpa-repair gayam iti tricycle, ha? Napauli magkamay. Ay, ikwa, dala na lagip ko lakay. Ay, nasken nga rod nga aggagat ka nga agpasada, Tapno maipa-repair mo to adagos ti tricycle tayo. Di ka nga rin agungut, Nabas City may intrigak, Na? Saan mo't? Apay ko mga agungutak ngay lakay. Kat pagpa-repair mo mat gayam iti tricycle, tinapasadaam. Gina, anak ko, nasa pamutmanan arimwar ni Renato? Nanang, tain blackmail ko manen iti dami account ko. Dumawatak manen iti 5,000 kan kwa na. Uray ti kabit na, binutbuteng ko mangit. Agruam dagita alinulo ko ti aramid na. Kasla nakakasimot tanda asawam. Ay nawaw, masyan kayo kan kwa na, nanang. Kita man, saan mo tan asumarsardang nga agpasada? Basol na mo't lang, Nagturad tuma ngamin nga agbabae. Anyangay ita. Ay, anya nga ta, no ipudnom kan kwa na. Asik at akin ko kuha iti day dya adami account. Ay, saan pa nga ita, nanang? Kita man no iti kastoy amapaspasama. Kat maaramid na pa iti agbabae. Ti kuna na siguro kat mamaysaan na. Di na amo awa isda tao. Ay. Ni, nagunagmat ti sinna ayon, nanang. Ay, aglablabos kan sa matan, anak. Ay, nananang, nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti kompronta ti asawa, kan ti kabit na. Ngamin, sigurado nga ilibak dati dakas nga aramid da. Umayak man makikape, tatang. Narabyan ka manan, Renato. Overtime makita, Kudak man no na ipa-repair mo ti tricycle yaw. Wen nga madapay da duma paggastusak, tatang. Di binulod mo kwarta ngay. Kasapula kon. Ano sa inyo pa lang taguray, tatang? Tawan pa'y kwartak ita. Mala, no kasta ti kunam. Urayag. Ayan ti maramidak no talagang awang kwartam. Makapapanog ti kastuyan. Kasanulagan no jak maisin ti kwarta iti day dya tao. Sigurado nga isin na tiladawan mi kinidjesay ti asawak. Amangan no ipos na pa iti social media ko nakababayin. Kasi na naunag ti pampanunutam, Renato. Ay, buwan nga ron ba kahit dakal ti parikot ko. Anya ay ti parikot mo. Saan na masapo lang maamuam. Uwan gayam. Pasensya kan no 500 lang ti mayawat ko ita. Gimatangak ngamin manin iti piyesa ti tricycle tayo. Impa-repair ko manin Kanayon samutan nga ipa-repair mo ti tricycle tayo, lakay. Ay sus, nakadlawsan.
Nas ka na makapanunotak iti erason ka. Oh, napauli magkamutan, Renato. Ha? Ang mga numasapol ang masukatanan ti tricycle tayo. Tani, dakkel samutan ti gastos mo iti repair na. Ay, sana na. Naglakamot apa-repair bakit? Renato, saan ka mutan anak pasada? Apay ka, day? Ay, adaman sa lodsudak kada kayo, nanang. Anya day ta. Mas dawak ta kilata nagbalbalaw ti asawak. Di nakmutin pagpupungtutan. Ken kanayon mutin nga dakwarta na. Agpampamanicure pa'y. Ha? Amuyo ka nitong pangalalana iti kwarta na, nanang. Kwa. Sa dinaw. Ibagay man kanya. Ay, masya anak launa yan kan ka. Ay, kwa. Kinapudno na. Ni Gina nga asawam ti akin ko kwa iti dami account akachat mo. Anya? No, kasta amo nagaya man ti... Wan, nabayagan nga amo na ti panagbababaem. Ah. Nabayag mo gaya man nga amo ti maipapan iti kalukwak bakit? Ngam si kagayam ti akin kuko iti dami account na kanayon a dumawat iti kwarta kanyak. Ayun, talaga asyak dayjay, Renato. Ala, agbabae ka pa'y tapno adda pagkwarta. Sana insardeng kon. Ha? Ti ko nam siguro kat jak amo ti kalukwam. Ti ko nam siguro kat mamaysaan na. Malasyaw iti babaem. Ngamin, wais to misis mo. Pagyamanan yung kiti takas tala ang tinaramid ko. No kasta, di mawat kamutlaan ka ni Jessa. Ay katwa na, may samot dayjay. Adda lang arud asawanan nga makirelasyon pa ilaang matkan ka. Agpada kayo adi makunkontento. Bakit, Huston? Nakababain ka dagiti lumablabas. Saan kami mo nagsabsabat? Nag-break kami mo tayo. Ay talaga saanan, Renato? Tano maulit manan, saan laangan akwarta ti dawatak? Ha? Paibalod kayon adwa. Mari Gina, kumusta ngay? Nagsarita kayo ka din iti asawam? Wen mare, nalpasan. Impudnok kan kwa na ti amin. Bilibak unay kan kamare. Uray ti kabit na. Nagbutang mat siguro anya. Damag ko kat nagpamanila ka no? Aywan talaga nga in blackmail kumot dayja adjesa mare. Ita apanawan saanan nga uso ti makipinpin nungot mare. No ammo dagiti kabit ti ag level up ay kat dapat wais tayo mat amises. May saan tayo mat idaa. Ay, wan mo't kit di Nasaysaya atin day dyan nga inaramid mo. Ngam ti pinabainam iday dya barangay hall. Ha? Wan amare. Ngamen, no ulitan dapay, ay talagang agsasango kami iti barangay hall. Warning pailaang tinaramid ko. Ngam, no ulitan dapay, siguradwak apagbaludan ng ti pagturungan dadwak. Ay, nawaw! Maikaniwas nga aramid katliklikan, tapno sa antay a mapabainan. Sursuruan ti makontento, tadayta ti umno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.